Dobar dan, dragi đaci. Pred nama je nova nastavna jedinica Srpska revolucija koja je trajala od 1804. do 1835. godine. Ovaj period smo podelili na ratni period koji je obuhvatao prvi srpski ustanak koji je trajao od 1804. do 1813. Nju je predvodio Đorđe Petrović Karađorđe, zatim Hadži Prodanova buna, vođena 1814. Nju je predvodio Hadži Prodan Gligorijević i drugi srpski ustanak koji je predvodio knez Miloš Obrenović, vođena 1815. godine. Drugi period Srpske revolucije jeste borba za dobijanje autonomije i trajala je od 1815. do 1835. Pojam autonomije smo objašnjavali na času, ja ću vas podsjetiti. Autonomija je samouprava, tačnije pravo da odlučuju o svim unutrašnjim pitanjima, a što se tiče spoljne politike veze sa drugim državama, Srbija je i dalje ostaje nepotčinjena Osmanskom carstvu. Radnja Srpske revolucije i borbe za oslobađanje od Turaka dešava se u Smederevskom Sandžaku, za koji je uobičajen naziv Beogradski pašaluk i obuhvata oblast između Dunava i Save na severu, zatim Drine na zapadu, Zapadne Morave na jugu i Timoka na istoku. Ova tamnija boja predstavlja teritoriju pašaluka pre početka ustanka, a svetlija nijansa su teritorije koje su ustanici osvojili tokom ratnih operacija u Prvom srpskom ustanku. Razlozi ili ti uzroci revolucije naravno jesu želje srpskog naroda da se oslobodi viševekovne turske vlasti. Zatim jedan od ciljeva je ukidanje feudalizma. Kočina Krajina, tačnije učešće Srba u Austrijsko-turskom ratu koji je trajao od 1788. do 1791. godine, koji je nazvan Kočina Krajina zbog vođe kapetana Koče Anđelkovića. Učešće u ovom austrijsko-turskom ratu na strani Austrije je za Srbe koji su uglavnom bili seljaci i osim hajdučije nisu imali apsolutno nikakvog vojnog i ratničkog iskustva, je bilo dragoceno, pa smo zbog toga i Kočinu Krajinu zapravo ubrojali u uzroke revolucije, jer je ovo ratno iskustvo podstaklo Srbe, podiglo im moral da razmišljaju o tome da samostalno krenu u oružanu borbu za sopstveno oslobođenje od turske vlasti kojih je toliko dugo opterećivala i nanosila im veliko zlo. U okviru Beogradskog pašaluka Srbi su za vreme beogradskog vezira Hadži Mustafe Paše uživali knežinsku samoupravu koja je bila organizovana na sledeći način. Najmanja teritorijalna jedinica bila je selo kojim je upravljao kmet, najugledniji čovek u selu. Zatim više sela činilo je knežinu kojim je upravljao knez, a više knežina činilo je najveću teritorijalnu oblast nahiju kojom je upravljao obor knez. Srbi su na osnovu ove samouprave imali pravo da sakupljaju samostalno porez koji su bili dužni da daju Turcima. Dakle, na ovaj način je izbegnuto nasilje i otimanje prilikom preuzimanja poreza, što je bilo uobičajeno dok su Turci ulazili u sela i sakupljali taj porez.
Zatim knezovi, znači knez ili obor knez su vodili unutrašnju politiku, birali svoje predstavnike, brinuli o selu, odnosno putevima i svemu ostalo što da bude mir i red u oblastima kojom su upravljali. Dakle, vodili su samostalnu unutrašnju politiku na osnovu ove teritorijalne podele. Sve bi to bilo fino i krasno da početkom 1801. godine odmetnici od sultanove vlasti Dahije nisu ubile beogradskog vezira Mustafa Pašu i zavele teror i strahovladu. Srbi su tada počeli pripreme za podizanje ustanka jer je nasilje i zulum Dahija bila toliko neizdrživa da praktično nisu mogli više da potrpe. Srbi počinju da se pripremaju za podizanje ustanka. Kada su za to saznale Dahije, želele su da spreče Srbe u tom naumu, pa su početkom 1804. ubile više od 100 viđenijih Srba. Ovaj događaj se zove Seča knezova i smatra se povodom izbijanja ustanka, jer je ova Seča knezova i ovo mučko ubijanje nedužnih ljudi kako bi se zaplašili Srbi i odustali od ustanka, zapravo proizvela sasvim suprotan efekat i Seča knezova je ubrzala izbijanje ustanka. Početak ustanka. Na sretanje 15. februara 1804. godine održan je sabor u Orašcu, gde je doneta odluka o podizanju ustanka, za vođu je izabran Đorđe Petrović Karađorđe. Sretanje se i danas proslavlja u Republici Srbiji kao dan državnosti, dakle datum kada je počela obnova srpske države koju su oni izgubili još daleke 1459. godine padom Smedereva pod tursku vlast. U početku ustanak je bila zapravo buna protiv Dahija. Dakle, sav gnev i namera da se oslobode dahijske strahovlade i terora je zapravo započele su borbe 1804. Međutim, kada su krajem 1804. Dahije proterane iz Beogradskog pašaluka, odlučeno je da se rat za konačno oslobođenje od Turaka nastavi, tako da je ustanak zapravo dobio karakter borbe protiv sultanove vlasti, jer novoimenovani beogradski vezir zapravo nije ništa bio bolji u odnosu na Dahije. Tokom 1804. dakle te prve ratne godine, ustanici su ostvarili dve značajne pobede, to su bili pobeda na Drlupi i na Tokešini. Zatim 1805. godine ostvarena je još jedna značajna pobeda u bici na Ivankovcu. Zatim je usledila 1806. koja je bila naročito uspešna za srpske ustanike. Napoleon Bonaparte je u ovom sukobu podržavao Tursku i savjetovao Tursku da pašaluk napadne iz tri pravca. Dakle, preko Drine iz Bosne, zatim sa jugoistoka iz pravca Niša i iz pravca Bugarske, dakle preko Negotinske krajine. Pokazalo se da ovaj napad iz tri pravca su ustanici dočekali
spremni i u toku ove 1806. godine odigrale su se dve značajne bitke. Dakle, prva je na Mišaru, polju u blizini Šapca. U ovoj bitci su se istakli pored Karađorđa još pop Luka Lazarević i knez Sima Marković, a druga značajna pobeda ove 1806. godine bila je na Deligradu. To je ustaničko utvrđenje blizini današnjeg Aleksinca, gde su se istakli Petar Dobrnjac i Stanoje Glavaš. Krajem 1806. tačnije početkom 1807. osvojen je i Beograd. Osvajanje Beograda smatra se vrhuncem prvog srpskog ustanka. Turci, zaplašeni uspesima srpskih ustanika, ponudili su pregovore Karađorđu, koji imenuje Petra Ička da pregovara sa Turcima. On je u Stambulu postigao veoma povoljne uslove za Srbe u Beogradskom pašaluku, da im se prizna široka autonomija. Međutim, kada je Rusija početkom 1807. objavila rat Turskoj, Karađorđe je odlučio da Ičkov mir odbaci i nastavi rat protiv Turaka do konačnog oslobođenja. Naravno, ruska pomoć se osjećala i 1807. godina je bila poprilično uspešna za srpske ustanike. Vođene su borbe u Negotinskoj krajini i ostvarene dve sjajne pobede na Štubiku i na Malajnici, gde se naročito istakao Hajduk Veljko Petrović. 1809. osnaženi uspesima iz prethodnih godina, Karađorđe reorganizuje vojsku i planira da iz tri pravca nanese konačan poraz Turcima. Ovo je plan napada koji je trebao da krene iz Topole, znači sedišta ustaničke države. Sima Marković je trebao da komanduje vojskom koje bi napredovalo u pravcu Drine. Karađorđe je komandovao vojskom koje je napredovala prema Crnoj Gori i Miloje Petrović komandovao je vojskom koje je napredovala prema Nišu. Međutim, 1809. je tragična za prvi srpski ustanak, jer je srpska ustanička vojska doživala težak poraz u bitci na Čegru. Stevan Sinđelić je komandovao odbranom Čegra. Međutim, kada je uvideo da praktično nema šanse za spas, pucao je u skladište gde se čuvao barut i izazvao veliku eksploziju u kojoj je stradalo mnoštvo ne samo turskih, već i srpskih vojnika. Posledice ovog poraza na Čegru jeste da Turci osvajaju istočnu Srbiju i otvoren im je put ka Beogradu, a ovom strašnom stradanju srpskog naroda i srpskih vojnika na Čegru svedoči spomenik Ćele Kula koji se nalazi u blizini Niša. U njega su uzidane glave poginulih srpskih vojnika, preko 900 glava. Cilj je bio da se zastraše Srbi i odustanu od daljeg napredovanja. Međutim, srpski ustanici su se konsolidovali i postigli određene uspehe tokom 1810. godine i 1811. Međutim, godina 1812. je prelomna godina. To je godina kada je Napoleon napao Rusiju u proleće 1912. pa je ona bila primorana da sklopi mir sa Turskom kako bi mogla da svoju vojsku povuče u Rusiju gde će se braniti od Napoleona. Tom prilikom sklopljen je u Bukureštu rusko-turski mir. Rusija je 8. tačku ovog sporazuma zapravo posvetila Srbima u Beogradskom pašaluku, gde im je garantovana amnestija. Amnestija je oproštaj od krivice
iliti pomilovanje i široku autonomiju koja je podrazumevala da su obavezni da plaćaju umereni porez, da vode unutrašnju samoupravu i naravno dozvolila bi povratak Turcima u gradove. Međutim, Srbi odbacuju Bukureški mir, nastavljaju rat protiv Turaka. Inače, ovde vidimo naravno Napoleona i plan, odnosno granice Srbije koje je po Bukureškom miru iz 1812. trebala da ima, tako da je ona zapravo predviđala čak i određeno teritorijalno proširenje zapravo na oblasti koje su ustanici osvojili tokom Prvog srpskog ustanka. Međutim, odluka je bila da se nastavi rat. Ispostavit će se da je ova odluka bila potpuno pogrešna, jer je Turska, nakon što se Rusija povukla iz rata, mogla sve svoje snage da usmeri baš na Srbiju. Usledila je velika turska ofanziva i usledio je veliki strašan poraz ustanika praktično do leta 1813. Cijela Srbija je, zapravo Beogradski pašaluk je bio u rukama Turaka. Karađorđe, ali i mnogi drugi Srbi su spas našli tako što su pobegli iz Srbije, a konačna posledica ovog poraza je i to da su Turci obnovili svoju vlast u Beogradskom pašaluku. Paralelno sa vođenjem ratnih operacija, Srbi su gradili i svoju novovekovnu državu. Tokom Prvog srpskog ustanka postojala je i država, gde su organi bili vožd ili predvoditelj koji ima vrhovnu civilnu i vojnu vlast. Titulu i funkciju vožda obavljao je Karađorđe Petrović i on je jedini koji je nosio ovu titulu. Zapravo on je postao nasledni, dobio pravo da se da ova dužnost postane nasledna, tako je formirana prva novovekovna dinastija Karađorđević. Zatim druga ustanova je Narodna skupština, koju su činili najistaknutiji predstavnici srpskog naroda, a uloga je bila da bira kneza, odlučuje o ratu i miru, usvaja ratne planove i sakuplja porez. Praviteljstvujući Sovjet ili ti vlada je izvršna i sudska vlast nakon podele iz 1808. godine. Sastojao se od 6 ministarstava, a uloga je bila da ograničava vlast vožda. Praviteljstvujući Sovjet je imao Ministarstvo spoljnih i unutrašnjih poslova, Ministarstvo rata, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo vojske. Prvi ministar prosvete bio je Dositej Obradović i počela su se grade prve škole. Tako da su pored rata prva ustanička država mislila i na obrazovanje kao jedan od važnih aspekata svakog društva. Toliko.